Pre 2 godine započeta međunarodna saradnja između Kikinde i Dalmacije na polju gastronomije, obrazovanja i razmene učenika sve je jača. Tome se najviše raduju đaci i prosvetni radnici ekonomsko-trgovinske škole. U bogato opremljenom kabinetu za praktičnu nastavu budućih kuvara i konobara, koje je finansijski podržala lokalna samouprava, sa đacima ove sedmice radi Nikša Ivičević. Potpredsjedniku asocijacije Hrvatski master šef ovo nije prvi boravak u našem gradu. Ivičević je već nekoliko puta u ovoj školi edukovao buduće kolege, a svoje bogato znanje prenosio im je dok su mladi Kikinđani bili u Dalmaciji. Zašto je naročito u ovoj branši potrebna stalna edukacija, pojasnio je naš prijatelj iz Dalmacije. Mislim da će oni savladati jedan taj nastavni program, a ujedno da će se eventualno poslije završetka specijalizirati, biti specijalizanti za nešto interesantno što je njima u tim iskustvima koje dobivaju kroz ove 3 godine, da će se nešto opredijeliti i biti stvarno specijalisti za takvo nešto. Obzirom da je globalizacija svugdje, pa i ovdje, da kako, ne možemo više razmišljati ovo ćemo li ostati ovdje u ovom gradu, u svome selu, nešto raditi uz roditelje i to. Putevi su nam svi otvoreni, koliko smo mi spremni njih prihvatiti. Pomoćnica gradonačelnika Stanislava Hrnjak podsjetila je da su 3 đaka ekonomsko-trgovinske škole pretprošle godine boravili u Drveniku na 15-dnevnoj edukaciji. Mi smo u 2015. godine sa zadovoljstvom poslali 3 posebno istaknuta učenika iz one generacije učenika u ekonomskoj školi i oni su 15 dana bili dole u Drveniku i stvarno stekli ona znanja i iskustva koje sigurno ne bi mogli da urade ni u Kikindi, a ni u Srbiji. Prošle godine ekonomsko-trgovinska škola nije imala taj obrazovni profil, ali smo mi svakako intenzivno na toj saradnji radili i u međuvremenu smo, kao što znate, obezbedili sredstva da opremimo kuhinju kako bi nova generacija učenika u ovoj školi imala mnogo bolje uslove nego što su to imale sve prethodne generacije, jer je naravno škola morala da napravi dogovor sa restoranima u Kikindi da se praksa tamo radi, jer uslova za to nije bilo u školi. Ovo što je vrlo lepo jeste da stvarno profesori ove škole daju svoj maksimum da ova deca, ovi učenici nauče sve ono što predviđa plan i program. Naše zadovoljstvo bilo da smo odmah uspeli da se sa Nikšom Ivičevićem i njegovim kolegama dogovorimo da oni ovu generaciju prate u potpunosti, to znači da budu prisutni sve 3 godine naredne dok se oni praktično u ovoj školi i obrazuju. Direktor ekonomsko-trgovinske škole Tomislav Bartolić najavio je da će tokom oktobra 3 najbolje učenika besplatno boraviti u Dalmaciji. Sa njima će raditi članovi Hrvatske akademije kulinarstva. Evo šta o ovom pozivu, ali i predstojećoj edukaciji, kaže Predrag Tenkiš, učenik 1. razreda. Ovo je, da kažem, jedan odličan smer s kojim će se uvek moći raditi, pre svega, da se zaradi. S ovim podučavanjem imat ćemo, kako da kažem, jednu odskočnu dasku za dalje rad.